Here we go turabasuje bakunzi bacu ba I&I TV Sport Rwanda. Tukaba twigarukiye mu makuru y'imikino abarimo kuvugwa ku mugabane w'Uburayi, muri Afrika ndetse na hano iwacu mu Rwanda. Tubafite inkuru nziza yuko u Rwanda igikorwa twari tumaze iminsi dutegereje kuwa gatandatu ku itariki 15 cyashyizweho akadomo, nibwo tuzafungura stade Amahoro ku mugaragaro ku itariki 15. Ikipe izafungura stade Amahoro ni izihe? Twigarukiye gato ku ikipe y'igihugu Amavubi, aho iri muri South Africa irimo kwitegura match yayo izayihuza n'ikipe ya Lesotho ku mukino bafitanye wo gushaka qualification y'igikombe cy'isi 2023. Igikombe cy'isi kizabera muri Amerika ndetse no muri Mexique na Canada. So ndagira ngo twinjire mu nkuru nyirizina uko iteye. U Rwanda itsinda rurimo ubu already rwageze ku mwanya wa gatatu, kuko ikipe ya Benin imaze gutsinda ikipe ya Nigeria ibitego 2-1 match yarangiye. Benin igize amanota 7 izigamye n'igitego kimwe. Lesotho ni ya kabiri ifite amanota 5 izigamye n'ibitego 2 yatsinze ikipe ya Zimbabwe Warriors. U Rwanda no gatatu rufite amanota 4 n'igitego kimwe. Bafana cyangwa Banyana ifite amanota 4 n'umwenda w'igitego kimwe. U Rwanda rurimo kuvuga ruti reka turebe ko twatsinda ikipe ya Lesotho, noneho twite tujya imbere ya Benin, kuko Benin twaba tuyirusha igitego twaba twatsinze ikipe ya Lesotho. So ni gutyo u Rwanda rurimo kujongera, ni gutyo u Rwanda rurimo kubara. Umutoza w'u Rwanda arimo kuvuga ati uko ndi bukinema game yanjye ndahindura, noneho ndaza gukinisha gatandatu Mugisha Bonheur, 11 nkinishe Kwizera Georgia, 7 nkinishe Samuel Great. Umutoza akavuga ati icyo nkeneye ni ugukreye uburyo bw'ibitego, nkeneye gutsinda kugira ngo mbone uburyo bw'ibitego, mbe nizeye ekipe yanjye kandi ibintu bibe biri ku murongo. So ni ugutegera tukareba ngo ese u Rwanda rwabikora. Ni ku munsi w'ejo tuzinjira muri game neza, tubasesengure mbere yuko umukino uba. U Rwanda ruzakinisha ku munsi w'ejo muri South Africa kuri Durban, aho ruzahura n'ikipe ya Lesotho. Ibisha rero tubafitiye hano mu Rwanda, twagira ngo tubatangarize ko noneho ibyo twahishwe kera, ibyo twagiye tubwirwa kera, kuwa gatandatu ikipe ya Rayon Sports na APR zizakinira kuri stade Amahoro avuguruye ku isaha y'isa 9. byamaze kuba officiel, byamaze gusohoka. Iyi nkuru isohotse kano kanya. Umuyobozi wa Ferwafa atangaje ko ikipe ya Rayon Sports na APR zizakina ku isaha y'isa 9 arizo zizafungura stade Amahoro kuwa gatandatu. Bavuga ko kwinjira muri stade Amahoro ni amafaranga 1000 n'ibihumbi 10 muri VIP. Bavuga ko ikipe yose izazana abakinnyi gukina, nta kipe isabwa kuba umukinnyi afite lisanse imwemerera gukinira iyo ekipe. APR izazana abakinnyi bayo bashoboye kugira ngo ibone intsinzi ku kibuga gishasha kivugure stade Amahoro, ndetse na Rayon Sports izazana abakinnyi bashobora kwifasha kubona intsinzi. Oh my gosh, mbega inkuru nziza. Stade twategereje igihe kinini, stade umukuru w'igihugu yatwemereye irabonetse. Njyewe stade nayigezeho mu kwa 4 ku itariki 20. Ni stade nini cyane imeze nka ziriya z'Iburayi. Umukinnyi udafite gatuza ntago adashobora kwirukanka mwira stade ngo ayishobore. Ni stade bakubwira ko ikoze mu buryo bwa hybride. Stade 70
ku ijana ni sentetike, 30 ikaba ibyatsi biri peruze, ibyatsi bizima. Iyi stade Amahoro yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 135 z'amadolari y'Amerika. Ubwo ni hafi miliyari 200 z'amanyarwanda. Imirimo iracyarimo gukorwa, bari mu dufinisage twa nyuma, ariko stade yarabonetse. Urabizi ko bari bemeye ko ira kompanya yikoraga ya Suma yari yemeje ko iyo stade mu mezi kwa gatanu izayitanga. Yarayitanze, mwarabibonye ko stade yamaze kuyimurika, ibintu byose biratunganyije bimeze neza. So ni ukuvuga ngo twese tuzahore kuri stade Amahoro kuwa gatandatu saa 6 twinjire. Uko biteye, iyo umuntu aguze itike ye ibiriho nimero n'umwanya naho yinjirira. Nta muntu n'umwe uzinjira kuri stade adafite tike iriho nimero y'intebe agomba kwicaraho ndetse n'umuryango wari bwinjiriremo. Usanga hari umuntu wicayeho, ugomba kuhitamo umuhagurutsaho. Ni stade zifite imyanya ibaze, ni stade yavuye ku 25 igera ku 45,000. Ni ukuvuga ngo hiyongeyeho 20 by'abantu. Bakunzi bacu tubana hano kuri I&I TV Sport Rwanda, nanze kurana ntabahaye iyi update. Ni amakuru meza ko ikipe zacu bazemereye gukinaho umukino wa mbere, kuko ari igihe bitari kuzorohera amakipe yo mu Rwanda kuhakinira kuri stade. Ariko ni agaciro, mukuru w'igihugu yaduhesheje agaciro, aravuga ati ikipe z'abanyarwanda zize zijararike mu kibuga, turebe noneho ikipe ifite abafana benshi, noneho impaka zigiye gucika. Ndabasaba gukomeza gukora subscribe, share, like na comment hano kuri channel yanyu I&I TV Sport Rwanda. Mbabwira ko tugiye kwinjira mu miriro ya Ero izatangirira muri kwa gatanu. Already no kuvuga ngo tuzafungura iyo game ya APR na Rayon. Ero yatangiye irimo. Tugiye kwinjira ku makuru y'Iburayi, tubabwira iby'ukuntu ikipe ya Bayern Munich yamaze kuba interesse no gusinyisha Levi Colwill wo muri Chelsea. Ko amasezerano donc ibiganiro bigeze kure, bigiye no kurangira, no kuntu ikipe y'Ubwongereza yageze mu Budage, yagiye no yatangiye n'imyitozo. Mugomeze kubana natwe, amakuru y'imikino y'akagaruka hano kuri I&I TV Sport Rwanda.